lau teki he koe. A siwa pe aki mautore. Taine ala mehi. O Maui Heni, pe mo konga e Family Fair Dance Academy. Hinalina pe mo maile. Pe fokatei ni mo. Kasi bere le kai ha. Kama foto. He ko ilo ko ke la vei pe ho pautunga. O hala masiva rafi ati mautore. Tuk be mo ke la vata popua. Fa o te ki tola taha ko na ki ho. Oa na lava to ko nya pe. Hau ki ka pahi. Ko ilo beku mau lo loi tai mi kai tu pe mo ki la me no no. Ki e vai hala neu. Fo wa mai mo ka na nga o ko na a ni. Ko va no be la le a. Pe aku fa vida yo la ma vi. Pe ange ko te lava mi a pe ki motu masiva no yo tango tu mai ko fai fotografia ko o tua o le mafia te ko tote o le fakakakato ama ta kakato ani o mai hanga ilo o tale ni ti fa fo ke la ke nga we le o ko ba family te ke la veia o hakita hile ange ko to ta fa Bona tau. Kau ini kita ini, kau ngawe kau tahu apa yang mau fai ke tiang yang ipolo kalamani. Kau fai kau fu apa yang nomi aku tahu apa. Yang lama ibe ke utala, itu aku iyai. Alam Maria kita ini kau ni. Alam mehik mau ofat maile be ke arena be mono family. Aku ke nawi he ni kakato e ahon kau mau he ni ke fakakato pe ai fatongia. Tene kata famul popo lava to fa ko ini ko nagi malo popua ko popua ko tahana itu ba tiu tak to ko ni me te hau ye ma ko o fa na wa ko Fair Dance Academy ko popua ko no ta ta ba pe pa ko to o mai me kala sina de ai kini hoko atu yang awe ko fai ako o to ko ni te hau mohani i o ma to ko ni i ngawe ko ma fai malo rapito malo mata serbeu mo limtiti